duherereye mu majyaruguru ya Mozambike harangwa ikibazo cy'ibikorwa by'iterambere n'ibikorwa remezo cyane cyane mu nzego z'ubuzima. Iki kibazo gishimangirwa na Dominique Stillhart, umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu muryango mpuzamahanga ushinzwe imbabare CICR. Kuri ubu igihugu gifite ikibazo cyibura ry'amazi cyagiye giterwa ahanini n'imihindagurikire y'ikirere. Si ibyo gusa ariko kuko harimo n'ikibazo cy'impunzi zagiye zivanwa mu byabo n'intambara z'inyeshyamba zitwaje intwaro zo mu mutwe wa Kisilamu mu karere ka Cabo Delgado. Uyu muyobozi wo muri Croix Rouge Stillhart yagaragaje ko amazi abaturage batuye mu turere two mu majyaruguru ya Mozambike banywa cyangwa bakaraba bavomye mu masoko atujuje ubuziranenge. We spoke to people here who have been displaced multiple times in the past 12 to 18 months. Twavuganye n'abaturage hano bagiye bavanwa mu byabo inshuro nyinshi kuva ku mezi 12 kugeza kuri 18, kandi biragaragara ko hakenewe inkunga yihutirwa muri kano karere gaherereye mu majyaruguru ya Mozambike. Abantu benshi barambirije kuri aya mazi, kandi nkuko nawe bibona aya mazi ntabwo yujuje ubuziranenge bw'ubuzima rusange. To any standards of public health. Ubu umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR uri kurebera hamwe n'inzego z'ubuyobozi zo muri aka karere uko basana ahantu hari amariba hakubakwa n'andi mashya, ndetse hakanubakwa ibikorwa remezo birimo amavuriro. Ibi bizakorwa mu rwego rwo kwirinda indwara z'ibyorezo zandura kandi zica. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.